Hallelujah. Come on, give me another praise. Give me another praise. Hallelujah. Waters high, fountains was deep. Waters high, fountains was deep. Waters high, fountains was deep. Waters high. I don't trust me. I don't trust me. I don't trust me. My body, don't trust me. Say goodnight. It was I would like to greet our Mother, our Bishop, in the wonderful name of Jesus, the Kerk God Alma. My Pastor May en zijn vrouw Alma, die evangeliste, de man of vriend van mij, van Lankalaf, Jerome vriend van mij, van Lankalaf Alma, and we say God word. I would like to greet you in the wonderful name of Jesus. It is an honor and a privilege to be in the house of the Lord this morning. I do not take this lightly. I do not take this for granted, for this opportunity that I have been given. Except for Bishop Pastor, because by nervous. You know, sometimes when you stand on a place such as this, you will sometimes it's not so because there is a standard that this house has.
And sometimes you, as a son, you have to match the standard, and it's only because the standard, the bar is high. But I'm going to try my utmost best to deliver what the Lord has laid on my heart. This week I've been wrestling within myself, and ek vra vir myself, wat kan ek sê, wat moet ek sê, wat gaan ek sê? En ek hardloop deur die Bybel en ek kom nie by iets uit nie. And sometimes I understand because wanneer 'n mens nervus is, 'n mens kan mos nie hoor by die Here nie. En jy moet by jou gemak is. Jy moet stil wees. Dan kan die Here praat en ek hardloop Benji Mano en ek is nervous vir hierdie service. Maar die nervousheid gaan breek as jy smile. Kan ek 'n smile kry? Hallelujah. Ladies and gentlemen, without further ado, I would like to greet everybody, the mothers and the fathers this morning that is going to dedicate their babies, the beloved ones that is going to be baptized, and the members that is going to be committed to this house. Thank you so much. My pa, I guess, Amen. If you have your Bible, can we quickly go to the book of 1 Kings chapter number 18. There is something that I would like to share, and we are still on the topic extraordinary. Extraordinary. You are an extraordinary person. You are an extraordinary person. You are an extraordinary person. In a time such as this, where you have to, die song is Sister baie dankie, ek het die hele tyd die song in my gedagte gehad. Ons is geroep vir 'n tyd soos die, ek is geroep vir 'n tyd soos die. As iemand die vir u gaan sê, u is geroep vir 'n tyd soos die u moet dit vir u self sê. You know, sometimes you have to encourage yourself. Want dit is net u bemoediging wat vir u deur gaan sometimes. Sometimes maak mense se bemoedigings nie sin nie, maar you have to tell yourself, I am going to make it. Sometimes you have to look yourself in the mirror and you have to tell yourself, maar ek gaan dit maak. Ek is nie wat mense sê ek is nie, maar ek is wie die Here sê ek is. Ek gaan dit maak. Ek mag nog nie wie die plek is wat ek wil wees nie, maar ek profeteer oor myself en ek sê vir myself, ek gaan dit maak. Ek sien my vriende, dit gaan goed saam met hulle en my familielede, hulle prosper, maar ek sê vir myself, ek is nie jaloers nie, maar ek weet nie, ek is in Christus Jesus met alle woorde, ek gaan dit maak. I am going to make it because I am extraordinary. The disciples kom sit saam met Jesus en Jesus vra hulle, maar hoe sê die mense? Wie is ek? Hoe sê die mense? Die weet wie? Die man, na die man. En ander sê nee, maar hulle sê jy is die profeet, en ander sê jy is die, en ander sê jy is daai, en mense gaan ons label volgens hoe hulle wil hê ons moet wees. En ons kan nie kritiek wegvat van mense af nie, ons kan nie judgment wegvat van mense af nie. Hulle gaan toch maar altyd 'n oogpunt vir jou hê, whether you are bad, whether you are good, wanneer jy goed doen, wanneer jy sleg doen, even wanneer jy niks doen, die mense gaan nog altyd iets hê om van jou te sê, Jesus, hoe sê hulle wie is ek? Jesus, hoe sê hulle wie is ek? En hulle sê, hoe die mense sê wie Jesus is. En Jesus vra die vraag, hoe sê hulle? Wie is ek? You see, your inner circle, they have to know you. To truly moet jou ken. Irrespective van hulle moet jou ken. As daar 'n gossip storie is van jou, dan moet hulle sê nie, maar daar is nie hy nie. Moet nie kom vertel van dit dat nie, daar is nie hy nie. En Jesus vra hulle, hoe sê julle, wie is ek? En hulle kyk mekaar en Peter sê, but you are the Christ, the Son of the living God. You are the Christ, the Son of the living God. And he was endued. And Jesus said to him, flesh did not reveal this to you. And on Thursday, for the days was flesh did not reveal this to you, but my Father in heaven.
So sometimes mense gaan sê dit wat hulle wil oor ons, maar dit maak ook nie saak. Want ek is geroep vir 'n diens soos die. Ek is geroep vir 'n diens soos die. Ek luister gister, ek kom laat van Bloemfontein af en ek kom net in die service as Bishop besig is en Bishop praat van 'n droom. He's speaking about dreams. If you have a dream, do not stop. Do not stop until it manifests. En ek luister vir Bishop en ek sê, yes, ek was mos ook in dieselfde boot. Before I had a church, before I had a ministry, Heart of Worship is the ministry's name. Ek het altyd in die spieël gestaan voordat ek geordained was, voordat ek geweet het, ek het 'n roeping op my lewe, het ek altyd in die spieël gestaan en het ek altyd gesê, jy gaan great wees in die lewe, het ek altyd gesê, jy gaan preek vir die mense, het ek altyd gepraat met myself, en toe wat ek in ministry inkom, het ek met myself gepreek en ek het myself gesê, jy gaan dit bekom in die lewe, en jy gaan dat bekom in die lewe, ongeacht van die mense. Hallelujah, somebody. I would like you to look at your neighbor, tell your neighbor you are blessed. Tell your neighbor you are in the right place at the right time. And the Bible says from where you are really in the right place at the right time because you are extraordinary. Can you give yourself a big round of applause? Hallelujah. The Bible says in 1 Kings chapter number 18, verse 41. The Bible says, and Elijah said to Ahab, go get something to eat and drink, for I hear a mighty rainstorm coming. So Ahab went to eat and drink, but Elijah climbed to the mountain and bowed low to the ground and prayed with his face between his legs. Then he said to his servant, go and look towards the sea. Then the servant went and looked. Then he returned to Elijah and said, I didn't see anything. 7 times Elijah told him, 7 times Elijah told him to go and look. Verse 44. Finally, the 7th time, his servant told him, I saw a little cloud about the size of a man's head rising from the sea. And I would like to share something to you this morning about finally. Your finally season. Finally, your time has come to shine. Finally, your time has come. Because of the prayers that you have been praying. Dierbare is daar soms is wat ons tegengaan, wat ons nie saam met mense praat nie. En ons voel dat mense gaan ons nie verstaan nie. And it's okay because your finally has come. And I release this word prophetically in the atmosphere that finally your time has come. You have been praying, you have been fasting, but God is telling you tonight today, even if it is one person, it's okay. Because the Bible says, David says, one can chase 1,000 and 2 can chase 10,000. I would like to talk to 1 or 2 people in this house that finally your time has arrived. The Bible says, in the book in Isaiah, chapter number 38, Hezekiah was sick. And the Bible said, on the way Hezekiah sick was said the year from Isaiah, go to the house of Hezekiah and can say for that man, the sickness what he had, I can't recover from that late Tony do it. And the Bible said, on the way Isaiah no patas na is what is scared to come by the king, and he said to the king, listen, on the year of and the Lord says that I must tell you that the sickness that you have, you will not recover from it. They can't stand. And the Bible says, and while he listened to the prophet, I draai sy gesig tot die muur en hy sê vir die Here, hy het nie saam met die profeet gepraat nie. Hy sê vir die Here, jy kan nie my lewe nou vat nie. Hy sê vir die Here, don't you remember how I accept you faithfully? Don't you remember hoe ek net vir u gedien in die huise? U kan nie nou my lewe vat nie. U kan nie nou my lewe vat nie. I refuse for you to take my life. And the Bible said, he wept bitterly. Die Amerikaanse vertaling sê, voordat
Elijah het voel op dat gereach het. Sê die Here vir hom draai terug. I don't know, do you hear what I'm saying? Die Here sê vir hom draai terug. Hier is 'n man wat die Here gesê het jy gaan kom sterwe. En die Here, die Bybel sê hy draai sy gesig tot die muur. En hy sê vir die Here jy kan nie meer lewe nog vat nie. Onthou tog wat ek gedoen in die huis van die Here. Onthou tog hoe ek die mense bedien het. Onthou tog hoe ek faithful was. Onthou tog net my dade. Ek het hoore ure opgestaan. En ek het die geloof en geprys. Winter uit en winter in. Ek het alleen gestaan by open ligte. Ek het house to house gegaan. En ek het vir die mense gaan bid. Hy sê vir die Here jy kan nie my lewe nog vat nie. En die Here sê vir die profeet draai terug. Sê vir die man, ek het 15 jaar by sy lewe gevoel. Let me tell you something about the faithfulness. If you are faithful towards God, you have the ability and you have the power to change God's mind. If you are faithful to God, if you are faithful in the house of God, you have the ability and you have the power to change the mind of God. The Bible says a man named Elijah, in the book of Elijah, chapter number 17, en ek gaan nou klaar maak. Die Bybel sê, en Elijah was a man van die Here, hy was 'n profeet van God. And he had the ability to stop the rain. Het somebody reën gepraat, het somebody weer, het somebody, he was speaking to the sky. En het gesê, jy gaan vir 3 jaar nie reën nie. 3 years, 6 months, the heavens was closed. On his command. Dierbaar is as julle verstaan die autoriteit en die krag wat ons het, sal julle die Here dieper en dieper en dieper en dieper soek. En nog nooit geweet van my kant af die Here gaan nie gebruik. Daar was eendag 'n vrou wat ingekom het in ons kerk en haar suster is in die hospitaal, is 'n oorige tannie. Haar suster is in die hospitaal. Haar suster kom sê vir my, ons was Johannesburg toe, ons was die groot conferences. My suster is besig om te sterwe, sy het kanker en die kanker is erg, sy gaan enige tyd sterwe. We had an all-night prayer and she came Friday and she came the Sunday and ek sê vir haar, ons moet gaan na die hospitaal toe. Ons gaan nie, voordat ons na die hospitaal toe gaan, bid ek vir haar suster. Ek bid vir haar suster en ek sê, die Here gaan die suster genees. Hoor jy wat ek sê? Ek sê, die Here gaan die suster genees. En ek sê vir haar, die geneesing wat die Here gaan doen, gaan binne 3 dae wees. En die vrou van die Here kom terug na die kerk toe en sy is excited en sy sê, die Here het my suster genees van kanker af. Die dokters het gesê, daar is nie meer hoop nie. Maar ek wil vir iemand sê, ons is geroep vir 'n tyd soos hier. Ons is nie waar ons was nie. Ons is nie hier daar nie. Maar ook nie waar ons wil wees nie. Maar hier ons is staan. Ons is geroep vir 'n tyd soos hier. En het oor ons gegaan. En die siektes het net vererg. Maar die Here gebruik vir my en die Here sê ek moet vir haar sê die siektes en die kanker gaan verdwyn. Because we are called for a time such as this. Ons het 'n openlig alle tyd Romano. Weet jy, ons het 'n openlig in Ashbury in. Op die hoek van Constantijnstraat, ek weet nie ken my by die straat in Bloemfontein nie. En onderwyl ons minister, die vrou waar ons mee krag trek, kom na my toe. Sy sê trane en sy sê vir my, ek wil toch een pastor bid nog vir my broer. Hy gaan lewenslang trotsstraf kry as gevolg van dit wat hy gedoen het. Ek sê vir my ma, kom ons bid en kom ons vertrou die Here. Die volgende week ons gaan op by dieselfde plek. 'n opening, sy kom na my toe met trane in haar oë en hulle was op toe. En hulle sê sentently reduced tot 5 jaar. En binne die 5 jaar gaan die 2 jaar doen en 'n half. Dit is wat die Here kan doen. Wanneer mense opgee, wanneer mense in sy rug draai, dan is hy daar. Hoe sê hulle? Wie is hy? En hoe sê jy? Wie is hy? The Bible says in Joshua chapter number 10 verse 12. Die Bybel sê en onderwyl die Israeliete in geveg en was. Die Bybel sê Joshua, hy het die autoriteit geneem. En hy praat met die son.
En die prak met die man en die sê vir die son. En die sê vir die man, hy sê vir die son, jy gaan stilstaan. Iemand hoor wat ek sê, Joshua praat met die son. En die sê vir die son, jy gaan stilstaan, want ons moet klaarmaak. Money better. You don't understand the authority that God has given you. You have to understand that you are called for a time such as this. You are called for a time such as this. Begin die familie in. Begin die familie in. Wanneer daar siektes is. Wanneer daar probleme is. Staan op 12 in die nacht. Hierdie in die oggend en 4 in die oggend. En sê vir die Here, ek refuse dat my ma moet siek is. Ek refuse dat my broer moet lei in die siekte. En ek refuse. Because I am called for a time such as this. Miskien sien die mense nie die krag in die wat die het nie. Maar kom ek sê vir jy, you are called for a time. And there is the prophet Elijah. En die Bijbel sê onder vele vuur. En die hemel het geroep het. Vers 41 sê, hy sê vir sy servant, gaan eet, gaan drink, for I hear there is rain coming. Kom ek sê gou vir iemand iets. Daar was nie 'n teken van reën nie. Hy het dit gehoor. The Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. So your faith needs to be activated this morning. I don't care what you are going through. I don't care what you are facing. But I'm here to announce to you that He is the fourth man in your furnace. He is the fourth man in your fire. Ek wil vir iemand sê, moenie opgee op die kind nie. Moenie opgee op die huwelik nie. Moenie opgee op die broer nie. Moenie opgee op die niggie nie. Want hy is saam met u. Die Bijbel sê, en onderwyl hulle in die oond gegooi was. Die Bijbel sê, hulle sê vir die koning, luister nie, so ons maar nie op die vir ons in die furnace, in die oond gaan gooi nie. Die God wie ons dien, hy gaan deurkom vir ons. Maar luister wat sê hulle, wat die verstapte te kome gaan. Hulle sê, maar even though He does not come through for us, our hope is still in Him. Nee, wat verstaan nie. Hulle sê, even though He does not come through for us, our hope is still in Him. Dit is een ding soos die, wanneer die Here van sy troon af gaan staan, die Here kyk wat U het. Oh, Jesus, daarom sê met my God, luister die iemand sê met my God, wat in my huis, ons gaan deur die storm gaan, ek in my huis, ons gaan met my. Onze hoop is nog steeds op U. And I want to tell somebody this morning, die profeet sê vir sy servant, ek hoor dat kom reën. En die ander gaan saam met die stem en mense gaan sê, dis man. Mense gaan sê, wat so bezig ek wil jy nie begin. Jy het nie finansies nie. Mense gaan sê, hoekom wil jy droog jy dan nie geld nie. Mensen gaan zeggen, wat gaan we samen doen? You know, sometimes God allows certain things to happen in our life. The Bible says it was God that closed the womb of Hannah. It was not witchcraft, it was not neighbors, it was not here. It was God that closed the womb. It was God that closed the womb. So sometimes God wants you to make a promise and God wants you to make a dedication to Him in order for God to bless you, in order for God to open up doors for you. It was God that closed the womb. Now the Bible said, if I'm willing, here. Hy hoor hier, maar the sky is clear, it is open, maar hy hoor hier. Die Bijbel sê, hy bid vir die eerste keer, daar is nie 'n teken. Hy bid vir die tweede keer, want van die Here, daar is nie 'n teken nie. Hoeveel keer bid ons, dat gee ons op easily? Hoeveel keer wanneer ons bid, dan voel ons, nee, maar die Here kom maar net hierdie pad, is besig om te gebeur. Maar luister in die Bijbel sê die profeet Elijah, he went up to the mountain and he prayed for the first time, nothing happened. He prayed for the second time, nothing happened. He prayed for the fourth time, nothing happened. Elke keer stuur hy sy servant gaan kyk vir die result. Because ek glo my gebed dra krag. Die gebed van 'n regverdige dra krag. Ongeag die situasie wat jy in is. Maar die gebed van 'n regverdige, die dra
weer. Here, maar daar is aan die sign van redding. The Bible says, the seventh time, the sun came, and the servant said, I see a cloud. The servant said, I see a cloud. That was not even before me. That was not even before me. Amen. Say, exceed Jesus, exceed the cloud. Met alle woorden die jullie het dier opgemaakt. En het gebaat, het maakt niet zak hoe klein het is hier. Het maakt niet zak hoe je voet aan het leven hier. Maar het is bezig om iets te zien. Exceed. Verstaan jullie wat ik zeg? Moet ik zo praat samen met jullie? Die profeet samen komt terug. Weet je, en die zegt, ik zie naar ver. I see a cloud as small as a man's hand. Hoe had die cloud gezien? Hoe ver was het wat hij gezien had? Maar hij zei, I see. After the second time, het is weer hier dat daar is een deurbraak. Kom ik zeg voor iemand iets. Moet nie opgee, tensy dat nie 'n klein deur oopgaan nie. Dit maak nie saak hoe klein die deur is nie. Maar die Here wil hê jy moet persevere. Toe wat die servant terugkom, hy sê vir sy profet, I see a cloud. Hy het nie gevra hoe groot die cloud is nie. Maar daar was 'n teken dat die Here 'n deur oopgemaak het. Moenie bedraag. As die Here jy sien met 'n ordinary werk nie. Maar weet net dat die Here gaan 'n deur oopmaak. En as die Here 'n deur oopmaak, nie is die vyand sal hom toemaak nie. Because I see a hand as small. I see a cloud as small as a man's hand. Toe weet die profeet, daar is 'n teken. There is the sign. Daar is die deurbraak. En ons moet nie ons deurbrake, as die Here ons seën nie, ons moet nie ons deurbrake ligtelik. I see a cloud. I see a cloud. I want to tell somebody, the seventh, in verse 44, finally, the seventh time. Say for iemand finally. Come on, say for iemand finally. Say for iemand finally. Finally, the seventh time. Toe maar die seven teruggekom het, toe sê hy, exceed. You finally has arrived this morning. You finally has arrived this morning. Come on somebody, you finally has arrived. You finally has arrived. You finally has arrived where God is going to connect you with people from the north, the south, the east and the west. You finally has come out of the Here gaan look back. Dit is vir iemand wat gebied en lang gebied het. En gesê dat jy nou gaan hier nog met hier kom. I would like to announce to you in the atmosphere that you finally has come. I would like to announce to you in the atmosphere under this open heaven that you finally. Say for iemand my finally is he. Say for iemand my finally is he. My finally is he. Ek soek net 'n klein deur oop. Dan kom my finally. Ek hoor nie wat die mense sê nie. Hulle het gesien ek bid en hulle het gesien die Here het deur gekom op hulle se tyd nie. Maar die Here gaan deur kom op die 4de dag. Hy het klaar opgegee met Lazarus. Hy het klaar geheilig geween. Maar die Here kom later. Maar hy is nog steeds op tyd. En hy sê wees my. Wat jy vir Lazarus geleer. Hulle sê vir hom Here, maar hy is dan later. Hy sê vir die sisters, don't you know that I am the resurrection and I am the life. Whoever dies in me will live again. Die Here het hom in me. Om lang te vat. Die Here het 'n manier om lang te vat die wat is. Was hou nie die Here het 'n manier om lang te vat. Maar kom ek sê vir iemand iets, hy doen dit nie op jou way nie. Hy doen dit nie op my way nie. Maar hy doen dit op sy way. En sy eie tyd. 7 keer het die profeet gebid. En die 7de keer kom die Here deur. Mag die Here u seën.